จะไปอุเลจุลัยนี่ส่งปฐุมสังนี่ส่งนี่ปรุกันนี่ยกันทุกทางไงทักถูกแต่ฮีจิงลำดาร์นี่กันบวชใส่อันนี้Middle Eastบอยนักลชาวเมกะอิรันีน State of Hormuz บุละลงอาเบยเลเฮมีขินริมาผู้บลาฮิอัน US จวนอิรันอันสิไปมุนมามุนรังจ่าสมลีเซตบอมเลตินอิรันลำปังปอฮิอัน Middle East US base นะรังเตะเบยเวบกะเฮทูกันบวชใส่ลาฮิอันมีเดียเทรนขัดจวนอินเบยนะฮีอลักกัลเดียสอยเตปออันอมามาเซงินรีพอร์ตที่ฮันเรียจงตัวอมเมลลาวะจะวางินกันทุทารมัวอังเตกันง่ายท้าววังมิดิลิสบอยนักลชาวเซลฮีเบสเซอังเลรินอังินเฟลไม่โดนลงนี่เตปอินอลังตัวอันนี้ State of Hormuz กียงลงเบนัทเลงอินเดียมีปักหัดอบวะมีสองชั้นชัวอันนี้ปัทยันนี้คัน State of Hormuz กียงสุ่มโดนนั่งลงปักหัดที่เบนี้อินเดียมีปักหัดabout ที่ India Ministry of External Affairs MEA ชวนปวงเชียงตามันรำเด็บตุยปุยชุงเบอันนี้นูฮิอันเฮลง GFS Galaxy ตรังฮิอันตุนแข่งินอินเดียมีดังสมไลชั้นชัวอันนี้ตัวที่ Ministry ชวนตาร์หลังอันนี้ปัทยันนี้จริงมาตะกะขาน US Central Command เซนคอมชวนอิรันสิไป Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC เตจวนสิปรัสเฟล็กนวยกัล GSF Galaxy Container ลงฮี Strait of Hormuz สัปดตั้งลายนร้องตะกินเบยอันนี้ติอโลสอยตัวเซนคอมชวนนัทกตุจิงมีปักขัดบวะลงชุงอาการบากะ Engine Room ลำอัจฉริยะวางเงินลงฮีอาการชุนจอมเทริลวันนี้ที่อินอัศยันนี้India External Affairs Ministry ชวนเฮเบกนักหินัตตะกินาเดมาโคเวลปุ่มหัวดาน International Law จูลเซลินเฮตุยปุยกงอาฮิอันเซเลนตะกะลงกัลเลซุมดอนนักกัลปุยอันนี้เร่งตัวนิติอินเฮลายบิอัลเซเลนตะกะเสียมฮีอับหุ่นบกันี MEA ชวนทุชัวเสียมินบิอัลชูงาซุมดอนนัลงเลวันตางมุนมาเตบิตุมเร่งไม่ฮิติโตปังอายันนี่ที่อินนัสอยบกันีปัทยันนี้ขาน US และอิรันเตอินเบย์ต้นนะอัตเลนและรัวลินโอมันและจอร์แดนรามาสเตทมีเดียเตจวนอันรำชุงโดรนและมิสไซล์มังเบย์น่าอัตเลงที่อันตาร์ลังเวนี่จอร์แดนนิวส์เอเจนซี่จวนสิไปเข้าตู้ประคัดเรียดตีร์นะละชงยินปัทยันนี้จิงมาตะกะขานอิรันรำเบียละจังโลกัลมิสไซล์ปฐุมไลจูคิงดอมจอร์แดนรำชุงมุนรังสังอารอนตาตีอินอัศยาฮิอัมตัวเล่นุนนัชาเนโมรีพอร์ตอมลวะเชียดนัดแห่งปอเชเตจาวานีตีอินอัศยบกอมันนิวส์เอเจนซี่พอยน์เวนหิมนาลำหูตูปักขัดสอยจุตาร์ลังเงินมุสันดัมกวาร์นอร์เรดเบียลชุงามุนรังเตจูโดรนมังะบิตุมันนีตีอินอปัวงะแห่งโดรนฮีคอยจังเหลาชวกเงตีเอโรอัตาร์ลังเหลาทุ่งเฮมุสันดัมกวาร์นอร์เรดเบียลฮี State of Hormuz ตุยปุยกงเด็บเจ้าอันนี้เฮฮีอิรันสเตทมีเดียเตน US อินอับเบย์วางชานเล็ดนาอัตานอิรันสิไปเตจวนโอมันเล่จอร์แดนรามามุนปอยหมอเตอันเบียนี่ที่อินอันตาร์ลังเวบกันนี่กัตาร์จวนอิรันเบย์นาลกาอินเวนหิมนาอัฐวะมิสไซล์โลคอลตูร์อดันนะเกเชียเล่ดาร์อวางเงินวิถิงปังนี่แหละนาวปังปักขัดินเลียมันตัวอาร์ติกัตาร์ Ministry of Interior จวนปัทยันนี้ข้าและสอยา Ministry จวนทุชัวเชียมินมิใช่เล่าลูตูร์เล่าดันนะ Interception Operation เกดาระวางฮิอันมีปัทุมินนาวปังปักขัดเตลินเลียมันตัวอาร์ติอัตาร์ลังเลียมตัวอาร์ติจูอินเอ็นโคลนะชมโดนนัตูทัตักเป๊ะแม่กันนี่ที่อินอัตาร์ลังนี่Iran State Media in atar landanin US be nu hian Iran chuan pathian ni jing ma taka khan Gulf bial chunga US sipai mun rang a be zuya ni Iran State Broadcaster irip tar landam phei chuan Iran sipai Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC te chuan Qatar rama US sipai base lian tak
al uday airbase chu ballistic missile mangin an kap atia Qatar Ministry of Interior in hetiang thil thleng atarlan nun ber hi thali liam ta khan ani to a khati lai po khan Iran missile lo dan na ke darin afu awangin mi pali mau pang pakhatelin liaman lo tuar to ani UAE ramlai hola missile an ka chuate kha United Arab Emirates UAE ram chung bial thleng a lo ti UAE National Emergency Crisis Authority NCEMA thu chua chuan atar lang ve thunga NCEMA hian khoya tanga lo chuak nge ti soitel lovin pathian ni tu ma taka khan missile la local te kha UAE rampon lama ani ti ina soya rampuma kanin ven na khol te chu inrin na sang berada vek ani awangin kan din mun chu alang het reng ani ti in NCEMA chuan a soi chun zom bokani pathian ni chawhmalam khan NCEMA hian hriat tir na siamin borua ka tanga be na laka inven him na khol te chuan tuna hian missile la chu an ma chon me kani khongain mun hima lo ula sarkar official website avau khan na le chanchin thar lo chuak te lo ngai changang uti in alo puang nge ani US Central Command CENTCOM chuan Iran be na chanlet na ta na US sipai jet na hi President Donald Trump pathupek direction anga kalpuyani ti puangin CENTCOM hian exa he hian ron tar langani US le Iran Revolutionary Guard Corps IRGC te Strait of Hormuz biala anin kha le ta kawangin Iran Parliament Speaker Mohammed Bagher Ghalibaf chuan exa thu chua siamin sir khat chawa inrem na thuthlung siam hun chu top ta in thutiam vong ula ani lo chuan aman in pe ang kan ti kha atakram reality chuan kongka aron kikme kan ti in US vauna aron posani IRGC chuan an aerospace force te mangin oman rama dukam pota US aircraft carrier thona da na le van sanga thona tui thun sakna support and refueling platform mun poimo tak chu na takin an be thuan soya hei hi US ti du da na an chan let na apeng pathum na ani ti an soi bokani Qatara hian Iran be na wanga thil chia ron tlatha sartnel wangin Qatar mi pathum naw pang pakhat telin an hliam kan ti kha Central Irana khondap bial chu be ani ve bokani Oman le Jordan po Iran hian abeya omana Musamdan Governorate ta hian drone be na athenga Jordan ram chunga Iran atanga ron ka chua missile pathuma tlabokani Bahrain ram chunga ral kheldar arina satlebok US in Iran ram munza somli chuang abeya US Central Command CENTCOM chuan inrin ni pathian ni jing lam ma takatang khan Iran sipai mun rang te hi bein munza somli zet abei ti apuanga he hap ta chung ringot hian US chuan Iran munza thum aya tam abei to ni heti khopian US yan Iran hi abei na satoa ma se chuti chunga an la tlom thei tlat lo mai hi Iran hi heng be na lo tok tur le lo dau tur hian an lo in buat sai na sat le ti alang chiang hle ni an be mun jinga hian Iran missile le drone thunun na mun te long sipai te mun ma le thil dang tam tak atelani US President Donald Trump chuan in be na thlenga wang hian kumin February ni somni pariata US Israel le Iran inkar inka hayan lo puan to chu atop ta ti apuanga amai ro chu inrem na ta na inbiak na chu an la hong reng thung ti asoyani heti lai hian US Senator Lindsey Graham chu aborala Lindsey Graham hi Trump administration a mi poimo tak Trump apoin arin mani US Republican Senator langsar tak Israel thian nai tak nibok Lindsey Graham hi kumsom sari le pakhat mi ni in aborala Israel biala politician te chuan an tor thu an puanga US Senator Lindsey Graham hi
July ni song pakhat sang ni som ni paruk zan lama khan athi thuta adam lo na brief and sudden illness awangin kumsom sari pakhat mi ni in aboral thut ti chawin an la soya athi chan chungchanga hian a office lamin chip chiar takin thupuan siam ri lo ma se Washington DC a chen na ina chuan lungphu chol cardiac arrest awanga thi ani thu hi chanchin burang rang te chuan an tar lang thung ani Ukraine khopui Kiev atloa President Zelensky nian anin biak zo tu loka ti hian athi thut maya hei hian ti atitam le a khovel ruai tu rang le US President Donald Trump poyan ti thu le antor puizia an puang hlomani Israel Defense Forces IDF chuan Lebanon lama Hezbollah firfiak te be na atan second Lebanon war Lebanon indo voi ni na puang turin sipai operational order an pe fel thu an ron puang vele bokani BBC report hi kan ngai thanga report rang kan lak khoma wangin thu in ang alo omle thina kan lo hrethiam don ya BBC in a report tan chuan US yan Iran sipai ten Strait of Hormuz paltlang mek tu sumdon na long pakhat abe nuwa chan na pe in be na thar lian tak athak ve ti in atar langa US be na chang le thian Irana Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC chuan hetui pui kong poi mo takhi riat tirna a omle ma chu kharani thu an puang ngala Middle East bial chunga US sipai te omna mun base le an thurwal puiram telaka be pui an thak zui bokani IRGC chuan Jordan rama US sipai mun an ka thu le United Arab Emirates Qatar Kuwait le Bahrain te point Iran atanga missile le drone local te an ma chon ngai thu an soyani pathian ni jing khan Iran state media chuan Iranin phalna apek lo na lama tlantum long pakhat chu naval cruise missile manga ka ani nuin Strait of Hormuz si akhari ti alo puang to a riat tirna voi tam tak an pek an ngai sak lo nuwa vau khanan an kapa ti din ani ti inan tar lang ani tuipui kong an kharawanga US in ro taka chet lakna anei ani chuan na taka chan let ani tur thule Middle East bial chunga US mun ma po bitum an nei tur thu in Iran chuan avau zui ani Iran Parliamentary Speaker Mohammed Bagher Ghalibaf US nen in biak na an nei na mun ranga Iran ai o ho tu berni bok chuan exa le lam chauta na in rem na hun chu atop to ti in na ziaka le lam chau ati hi US adem na tongkam Iran tan chawazom tur US in azom ve silo in rem na ti in anin rem na hi aron pu a ka khil to cheu kha in thutiam len ula ani lo chuan amanin choyang atiani tun maya avoi thumna atana an be na hian US Central Command CENTCOM chuan IRGC in Cyprus Flecklong MV GSF Galaxy chu Strait of Hormuz akap na hle ti asoya chulong engine room chu achiat na satawangin azin kong azo chunjom theiri lova longa thok pakhat abo ti tarlan ani bok US strike hian Iran sipai munza somli chu abei fu nge ya heng jinga hian missile le drone da na munte in biak po na network tele tuipui an thli thlai na mun coastal surveillance te atela US Secretary of Defense Pete Hegseth chuan Iranin thutuk na fu lo tak asiama tuna aman an choi me kani ti ena soyani chumi chanlet nan chuan Iran chuan an phubalak na mat sabera Jordan rama Prince Hassan Air Base an ka thule chuta chuan base ruai tumun le MQ9 drone da na munte anti chiat thuan soi thungani kar masalam khan sumdong long tengkar pathum chu US in oman tuipui lama tlan tura ati na konga an tlan lain be an ni to a Iran chuan kong him chun chu
an ma ni tui pui bial chunga kong chawani ti an soinon renga he thil thleng hian be na satak a chok chuaka chuta chuan mi som pasari an thi pha a mi za som panga in hliam an tuar ti Iran ho tu te chuan an soi ani he buaina hian in ngir ngona ati thar zual le a US President Donald Trump chuan Iran be na hian in rem na ceasefire ati top to ti apuanga ma se US ruai tu chuan in biak na chu an la chhun zom sel don ti le palai te po in he in rem na hidin thar le an tum mek ti an soi ani US media te tarlan danin Iran chuan US ho tu te hnena tengkar long an be kha chet suana ani thu le an pol chunga thunei na hnuaia omlo thil ti ani thu an thrilani hetui puikong an khar hi Iran ruai tu thar Ayatollah Mustafa Khamenei an apa Ayatollah Ali Khamenei an vui nuwa wantlang ma a phubalak atiam na thu asoi nuwa an khar ania state television a thu chwa an chiar chwa Ayatollah thar chuan phubalak chu rampum mipui du dan ani ti ina soyani Iran mitam tak an ruai tulu ber vuina in khoma tel te chuan US President Donald Trump tha du na thu ziak an keng furhloma Ramero chuan in rinni khan hetiang ruah man na an nei ani chuan US chuan Iran bial zong zong ati chia in anwai bo vekang ti in vauna thu alo soi to ani The Wall Street Journal le US media dangten an tarlan dan chuan Israel chuan Washington nena intelligence thuruk alo hlan to a chuta chuan Iranin US President ha tumin ruah man na thar anei ti atar langa ma se tam chuan Tehranin ruah man na thar an siam lo thu soin anola New York Post nena anin biak na ama chu Iranin tha andu zinga pakhat na ani na arai to ti ina soyani US Central Command CENTCOM chuan Irana Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC ten tui puikong an khar thu pathian nia an puan nuwa po Strait of Hormuz chu longrang rang tan ala in hong reng ti an soya CENTCOM chuan exa Strait of Hormuz hi khovel pum huat tui puikong ani angin dan noya paltlang tum long zong zong tan a in hong reng ani ti in aziaka Iranin chan omlova active taka abeya tibuaya longkalte avaule adu dua thuthung asiam te hi engma ani lo ti lantir nan le tui pui zalen na vonnun reng ani theinan US sipai te chu in ring rengen anding reng ani ti in asoi chun zom bokani Iran hian tui pui kong hi athunun lo long te po an latlan zut zut ani ti in thu chua chuan an tar langani pathian ni ve khan US Navy nuaya om Joint Maritime Information Center JMIC point Oman Rama Southern Road Chimlam kong chu long kal chuak le lo lutan alaman thei reng ti asoya ma se hetui pui kong din munero ala lo om top khok reng ti vau khan na asiam zuani Maritime Tracking Agency Marine Traffic Data in atarlan danin Iranin tui pui kong khar ani thu apuan nu hian long tlat za thi atlak niam pha le dewani inrin ni khan oman chuan he tui pui kong enkol dan tur ruah man na thar hi aduang to a US ho tu te chuan he tui pui kong a him ma chu nuclear in biak na in ma ason theilovang ti in anlo soi to ni Strait of Hormuz hi khovel ramrang rang abik takin Saudi Arabia le Kuwait te chuan khovel mundanga an oil ral chuana phur chuana na longkong poimo berania Tehran Iran le Muscat Oman te hian he tui pui konga hian an ma ni ram ve ve a thu nei na an nei na bik exclusive economic zone an nei ve ve ni United Nation UN soidan chuan ram pakhatin an economic exclusive zone chunga chuan tui pui chunga thil om te laka sarkar thunei na sang tak
sovereign rights an neya chumi chunga chuan tuipui hausak na te an zongin an hmang tangkai theiani khovel pum huap tuipui dan United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS nuaya chuan khomwal puya ram zinga tuipui nayamo nailo po ni se ram zong zong long te hian bial chung tuipui territorial sea chunga zalen le him takatlan thei na tura dikna right of innocent pase san nei vek turani ti ena tar lang he dan hian atarlan le danin tuipui kama ram coastal state te hian ram danglong kaltlang tur te chu chan dang biek soitur a mani lo chuan an dang turani lo ma se tlan dan tur kal zonga kal an omani ero chuan ram ho tu te chuan an tuipui bial chunga a lo zonga chet lak na a chan lek na an kalpui thei thungang ti an crossian atar langani tuipuya longveiwa chui zui pol marine traffic data ina tarlan danin Iranin Strait of Hormuz akhar nuatangin Iran konglama kal longtlem te ti lo chu he tuipuya tlan lut le chuak anom meu lo ti atar langani he tuipui kong hi khovel pum huap oil le liquefied natural gas LNG phurna mun poimo top kho kania khovel manral mun nga athena mun khatvel zet hi he mun paltlang hian an phur chuak thinani heti lai hian Bahamas puanzak noyakal oil chemical tanker longlian pakhatero chuan Iran ram dep kong mang hian hetui pui kong hi paltlang atum ve thung ti marine traffic data chuan atar langa helong hian UAE khomwal pui khothang lama long chol mun khopui fujaira apanani analyst pakhat chuan Strait of Hormuz ram pani in machon na boruak hi atu emo zok zokin tlom zok chan changa anin nu niam ma chu adang lam tak tak lowang tun thlenga thil thlen dan hi ama ang bokin alapa ngai rengani ti in helai mun hi an chin fel mai arin omlo thuwa soya Hormuz tuipui kong hi Iran tan thil poimo top khok le an chakna lan tir na mun ania chuwangin hetui pui konga long tan tur hi sipai chakna mang emo vau khan na mang emo a an hup reng chung chuan khovel puma energy oil le gas kalvel na ngong lian tak anei reng don ani atiani Iran huai tu thar Mustafa Khamenei sipai lama thuron petu mosen rejai chuan pathian ni khan he tuipui kong poimo takhi kan ram ta na ven him na le mel madan naral thuam deterrent asset pakhatani ti in asoi chuakani US ho tulian ten an soidanin Iran ai o inbiak na a an ho tu te chuan kar liam ta chunga long pathum an be kha Iran sipai te zinga mi ni lo an thunun na hnuaya ompo ni lo te thil ti ni in an pu ti an soyani hei hian Iran sarkar chung chu inbiak na lakal pui zel thei tur le economic lama hlok na la bei sei thei turin asiama chuti lain IRGC ro chuan tuipui kong thunun tu ni tura an chu na chu an lakal pui ngut thung ti Washington Institute for the Study of War ISW chuan inrin ni khana tar langani ma se hein biak na kal pui tu tele IRGC in kara hian chet lak dan tur tactical means in biak na emo sipai chakna man chungchang ti lawa chuan an thil tum hi a in ang ti in ISW chuan atar langani US chuan Iran chu hetui pui kong hi sumdon na long zong zong tan a in hongani ti van tlang khriata puang tur le long be na hi ti top turin na phuta Iran ero chuan indona thlen ma a zalen taka long tlan tlang thin na ang kha chuan siam le antum to lo bur thungani heram pani thiltum in ang lo lutuk hi tundin huna chuan chinfel alahar hleri a Israela analyst Dani Senate West chuan pathian ni khan US chet dan en hian Iran chu long an be man choi tira
rem atum ber ni in na langa tuipui ko nga thilom dan tak tak thak danglam ero atum ri lo ani mel le ti in a zia kani chitino wits hian tuitara choi chun zamin tuipui ko nga long tlan dan hi indo ma anga zelen taka siam le antum mani chuan iran le oman ten tuipui kong man dan tur chung changa inrem na an siam kha ti top ani lo chuan United States in Iran dodal nakara chimlam kong Southern Channel mga tanker longkalpui atum na hi ati top angaya ni atiani Iran chuan Jordan rama US sipai ta mun pui akap fu ti asoya heti lai hian United Arab Emirates UAE Qatar Kuwait Oman le Bahrain sarkar te chuan Iran atanga ron thlok chuak missile le drone te chu an lo chan le thu an soi hlom bok BBC chuan Jordan rama be na thleng chung changa hian US Central Command thu nei tu te thu don tumin abe pop me kani inram na palai jinga me Qatar chu kumin April thanulama be ala ni ngai lova UAE po me thanua be ala ni ngai lo bok pathian ni chung khan Iran sarkar media irna chuan huai tu sual huai tu hlui te chuan Kesam Island Gulf biala mun poimo tak IRGC mun pui om na lam hoin missile anon kap chuak ti antar langani kan soi to angin US yan Iran sipai mun pui za som thung zet pathian nia abe na hian achufua heng zinga hian missile le drone da na mun te inbiak po na mun te le tuipui kam ven na mun pui te atelani le thu chua hi US Secretary of Defense Pete Hegseth point aron sera Iran chuan du athlang suala tuna chuan aman apeme kani ti ina zia kani IRGC chuan US yan tuipui kam mun pui engemo zat le chimlam tuipui kama inbiak po na tawar te abitum ti asoi ve boka chumi chan lek na atan chuan Iran chuan an phubalak na bial khat na first phase Jordan rama Prince Hassan Air Base abei tel ti soin he sipai te mun pui athunun na center le MQ9 drone da na in hangars te ati chiat sak ti asoyani exhaust chuan US yan Iran missile le air defense system baka speedboat te po akap chenwal ti atar langani Al Jazeera report thar bera chuan US fighter jet le indo na longten Iran ram chung mun rang rang som zeta sipai te omna mun le mipui omna mun thren khat an ka pa abikin khothang lam chaklak na kong poimo seito formus bul nain an tuar na sa le an khopui ber terana chuan boruak alapa ngai veuri na in US le Israelin tho thei na manga an be tang khan thali chung ngo chu sumle pai din mun chetak an ma chon to a an malam hun po soi thei ani lo teran khopuya mi pakhat chuan boruak hi abuai nuai ani ber maya enge thengle tur hiat a har khop mai ma se engkim mai hi a thalo topani ti en Al Jazeera a khilani Iran sipai IRGC chuan US enrol wanga Strait of Hormuz chukhar ani le to thu an puan rualin US du danakal long pani po ka chiat ani thu an ron soi le ni US yan Golestana rel kong poimo tak abom chiat saka ma se hei hi siam that le ani ti en nan soya he indo na hian Iran ram chung kol phetha electricity siam chuana ati chenwala power supply hi megawatt sangli jani jetin atlak niam pha ani hei hian tunlaya kholum em mai Celsius degree somli lai ma chon mek Iran mi puitan har satna athen na sa leni Mustafa Khamenei chuan apa Ayatollah Ali Khamenei thi nuwa US laka phubalak nge yangai thu chua siamin aron tar langa hemi rual hian US Republican Senator Lindsey Graham thi chu Iran State Television chuan an lom pui thu an puang ani heti lai hian Israel chuan
US le Iran inram na thutlung siam chu palzutin Lebanon chimlam lu chua le Iran be chun zom anin pe thu anon puang vele di hetiang hin boruak kaldana niya indona hian toplam ain zualam apan zel don ni in alanga helai boruak hian indona nasazok achok chuak zel lowang ti po soi thei ani talo khovelin kantuar na sa a Mizoram thlengin oil man to kantuara gas awang boka he indona hi kanram chung indona nilok ma se kan oil le gas lak lu na mun poi mo tak kani awangin indona hi kal zel ani chuan tun ai hian petrol diesel le gas erong bol na chungchanga hian harsat na sazo kan tok zel lawang ti po soi thei ani lovani angin ngen boruak hi kal zelang soi thei ani lova report thar omle dana zirin ron update le wat kan tum don ya